Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. For your mamo akwaba edeba je Ghana TV eso ebraso sesam hodo ayaboabo no yede ebeso mo kasebo kwanso kasebo yimu ensem bia obete enese Mampeni na na adodankwa ekufuado ekwa probo ewo asante mantemu na enra ene da na probo no esiye na probo isiye no NDC amanyoku no abekasa edi afa mampeni aprobo no no wachemu se mampeni aprobo na wokoye no enya ade abebipa bebi ebefiri mu aba yebedo mu esukwa na yahwe ne enti a wo mo ekasa afeinso Professor Godfred Alofabo Pinso, economist, or Sanso, finance lecturer, University of Ghana. Ononso abekasa ede afa yeraken ofori atahon na ochemu se se Ghana for modern se wo be for second ofori ata na wa resign every finance minister position no na yebekomu na yahwe de ekoso wo ho ensem bi eka we ho na yesi nkonwa yede ebesom enyumre bremu kasiebo ebusia mi twa me ho sema me ba yebetoa so Ebusianfo amemamo akwa babiom edeba je Ghana TV eso na wo hwe me enwumre we ya na me ka cho se je Ghana TV ye wo live wo Facebook ye wo Instagram ye wo YouTube eno nti bomodi asa wo be subscribe na wa like na wa share ma afoforo nso ahwe bi nwumaku obi na asomasene ma metumi edikase ebe somo Gene Organic Foods nnuane papa abedwa manso a eboa ema wapomudin ejina brane afen so Kinaata Herbal nso nru papa eboa emma ne meme nyina ema omwapomudin ACP esita afen so Glitter and Glow Skin Care nso nku papa a eboa ma orede no etoso ema ne yefe kama nti bomodi ansa ubepe bi na wasra na eniama nso etimi aye kama wo saa kwan no so ebusua ye hye kasebo no ase na ye free kasebo no ase na ye mfemfiri mampeni akache mampeni eko aprobo ewo asante mantemu na enrada ene da mampeni na adodankwa ekufuado na probo no eko na wieye na mampeni aprobo ye ko na wieye na Regional Communication Director Edema NDC Amanyoku no Nurudin Abbas ede abetodwa say mampeni aprobo a wokọ wa asante mantam no enya de edipibi papa bi ebebra asante man enu nti asante man enyi wonwani kura na mampeni aprobo no eye entrone na ada nko a enya de abibi papa bi ebefiri mu aba na Ghana fo be kai abra na mampeni ebetena abenwa so no woka kira yensa yetisika so enso ekomodeye enso ni nyina kowie ba say ni nyina akoye fraud mampeni asa dan ne ho a chese eniama ense emfata nko a na ekoso wo oman Ghana mu enu nti se mampeni se wa kwa probo wa sante mantemu na omo hwa akwan se bibi papa bi ebetimi efiri mu abade a enya ade se eye nokreda enu nti asante mantemu fo eni asantefo enyi wo wani krai sanse mampeni aprobo na nya ade bibi papa bi ebetimi efiri mu aba na woto aso a sa ka se
Enkane nka mampeni ekwa asante mantem ekwobo apra enkani pa dompa enehia wo ho achese wo mobogye ne so ni adeade enso sabre ya ye kase mampeni apra bo a wokọ ewa asante mantem no sede nanka nipa bogye ne so edom hia nanka nana bo no this time na mampeni kopie mu ewo asante mantem na nya ade se saa neoma ni bi ekọ so man ni mu nyina eyedin Ebusia yentua kasiebo no eswe. Na Professor Godfred Alufa Bopin economics osanso finance lecturer University of Ghana Business School. Na odi ensembi abeto dwa fire raken oforia town mechere finance minister na nzemu no chemu se finance minister enye nipa wose Ghana fo ye jeje ne sokra wo manmu esa ne se ono no se onimudi sika sam ho ntuto ye ensam ho enso free bra ye raken oforia ta ebeje bra se oye finance minister no enya ade se wetimi etutu ye sika sam ho ama eniama entimi akoye wasa kwano so sabra me no ka say ye sidi no ne dollar no chese sidi no edwane eja dollar no kra dollar ne nam chese $1 ne nam 14 cedis a enya asem ketwa na no na ye Godfred Alufa Bopin chese wose Ghana fo bomodin se wo be forso ama Kanoforiata we finance minister a resign esa ne se we fairly poto ye sika sam ho toto ye nyina no enya ade se wetimi edi nokura wo mu na mampeni eba benwemu no o hye bo se oba obebo modin se ye sika sam ho toto ye nyina ebeto yi esa se wo se ye tisika so enso ekomode ye enso sabre ye tisika so ye nye sika ento aduro enu nti ye Godfred say ye modin se ye bema Kanoforiata a resign kura esa se sika na yeteso no kura ye amakomo ediye inti ya momodi se yebema ye raken oforiata a resign finance minister wo twa ne ho ase se wo ko IMF akwaji sika bosia enu nti onye capable o say onye capable chese oni akade a ye de ye finance minister enu nti e wo se ye bomodi ema no resign Ebusia yentua kasiebo no so na ora blessed God's brain smart adodo na etai friend no Captain Smart ananu ada ka ahwefo be kaya okogina ne platform so tutu bi man ye man pani na ado pa ana o kire se galamse ayetu wo man Ghana mu a de bia galamse ye chi wo bia ne ye jano ye chi wo bia ye jano no o se ni nyina o de hosobo pa ebo man pani na ado dankwa esan se man pani enim hu bia enka galamse hu asem enka yetu ase de daada enso esan se man pani na ado dankwa enim hu bia wo woni percentage a wo kwaji free munti ama wontimi enso ano ye be ka ya emre bi yesi kakra yesi operation Vanguard kakra yesi operation Galam stop ebia yesi operation Hot ni nyina ankosia gas abra me no kasei Galam se gusua ekoso na efri se abranti edi sa asemi ebetu dwa no mampeni na nado dankwa ene na so afo se nya ade wo be ye nhwahan ama sa enuoma etimi akoso obi asole a na ode sobo ebo mampeni obi asole a na ode ho sobo ebo mampeni enu nti enrada ene ebeto dwa se BNI 4 ensaka abranti a ye blessed God's brain smart dodo na friend no Captain Smart no BNI 4 ensa koso ni mu a wode no ekọ mo akache ekototo na nu bisa ne nsem bi ama enra anwumre yesan eja no na ora blessed God's brain smart adodo na friend Captain Smart se hwe mo de ade cheche ne hwene a obehome afadanum enu nti enya ade a obejai ka no kura de eyese twine ni da ho a ye mo nchenchen nti mo mfa za ye bechew no ehwehwa no mampeni na nado dankwai Captain Smart say untimi mfa ye bechew no ehwehwa enu nti ena so wasa kogina biom ena wodi tudwa se hwe mampeni na nado dankwa eno di galamse mu tintiman pa ono ena ogina mu ema galamse adwuma no ekoso enu nti ena yentimi enso ano I think we thank you. Oh, our pleasure.
Finally, he arrives. Okay. Obie new assassin so bet you stop here. Ajiyame. Oh yeah, wine. Ajiyame. Etina obetija. Ala captain general. Ebusa ha na brema kwan ma yede kasebo no ebesie na me kai will say J Ghana TV live wo Facebook, Twitter, Instagram and na YouTube enu nti wo hwe me abomoden a se obe subscribe na wa like na wa share ama afoforo nso etimi ayeden ahwe biye nyumeko bi ene so masene ema mitumi edikasie yi ebeso mo Glitter and Glow skin care na Gina organic food Kinaata herbal so eka ho biye na ase akasie enkoma production crew edi ameje so eye daachi hima ajwa nati makram. Yes, mama, ready. And you may yakin cancer, no. You be my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer, no. You be free. Abus chapter. Hey, babe. Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam. Kinaata High-End herbal capsule. A drawing tina per what to send me. Me ready, I mention glasses. Obroni Bessie. See clear. No crow. Kinaata High-End herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Kinaata herbal shop. Hey, now wait. Kinaata High-End. See clear. Kinaata FDA ahwehwem agye atum sɛ ɛyɛ